يعني أنت كم تتحدث؟ تقريبا 7 لغات. يا رجل. نعم. العربية واحدة؟ العربية الإنجليزية والأمازيغية والفرنسية والفرنسية والإنجليزية والألمانية والإيطالية والإسبانية. متأكد؟ واش متأكد. طيب خاطب لي مغاربة بريطانيا. Hello everybody, you are welcome in your second country, Morocco. Maybe if you think to go or to travel to Morocco, maybe you can come in Marrakesh, one of the best city in the world. Maybe when you come to Marrakesh, I can make you a good program to go to the deserts, the near deserts called Agafay. Or maybe you can go to, if you have, for example, 3 days or 4 days, I can organize you to go to Merzouga or to Zagora. And maybe if you want to go for an excursion, 1-day tour, you can go to Imlil, to Orika Valley, to Wildan, to Agafay, to many cities. It's no problem. You are welcome anytime. Okay. خاطب مغاربة فرنسا. Bonjour tout le monde. Donc, je vous souhaite la bienvenue dans votre deuxième ville, c'est Marrakech. Bon, si vous voulez venir à Marrakech, il y a plein de choses à voir. Donc, parmi les choses qu'il faut voir, il faut voir le désert d'Agafay. Monsieur Assad Chazi, il a fait une visite là-bas. Il a dit que c'est pas loin de Marrakech, mais c'est très bien. Il faut le voir. Donc, il y a des activités à faire. Il y a les quads, il y a du buggy. Il y a aussi, donc, si vous voulez, dîner sur place avec un spectacle inoubliable. خاطب مغاربة إسبانيا. Hola, ¿qué tal? Bien, si quieres venir a Marrakech, hay muchas cosas a hacer. Por ejemplo, si quieres ir en el desierto de Agafay, si tienes el tiempo, por ejemplo, 3 días o 4 días, hay una Sahara que se llama Merzouga o que se llama Zagora y que tiene una arena muy bien. Puedes dormir en una tienda, se llama la tienda o el jaima, porque es una palabra árabe. El jaima en árabe es el jaima, aunque el jaima en español. Puedes venir, hay muchas cosas a ver en Dadas, hay la garganta de Dadas, hay la garganta de Tudra, hay muchas cosas a ver. Bienvenido. الله لحظة خاطب مغاربة ألمانيا. Wie geht's Ihnen? Ich heiße Abdu und ich arbeite eher als Fahrer in Marrakesch. Es ist möglich, eine gute Reise hier in Marrakesch machen und Sie können auch eine kurze Reise zum Beispiel in Imlil oder in Agafay oder in Essaouira. Si quieres venir aquí, hay muchas cosas. If you want to, Sie können auch hier kommen. Das ist auch sehr schön. Das ist sehr schöne Stadt und das ist sehr schöne Land. Und ich spreche Deutsch, weil ich arbeite als Verkäufer in der Firma und ich arbeite als Fahrer in Marrakesch und ich spreche immer mit Deutscher und Österreicher, damit meine deutsche Kenntnisse verbessern werden. Herzlich willkommen in Marrakesch. واو ما شاء الله عليك يا اخي. هربع طبعا احنا مثل الاطرش في الزفه ما في فاهمين زفه. لحظه لا ولكن شوف ايطاليان طلطل ابوها مغاربه ايطاليا. C'è un uomo che parla Italia, Emilio Chimi, un uomo che tiene 22 in Italia. Se per esempio se vorrei parlare con l'uomo, si può parlare in italiano. Parlo italiano perché mi dice ma lavoro, però c'è un uomo meglio che me. Va bene, io ti invito a tutti gli italiani che vengono qua in Marrakech, praticamente c'è qui il sole, c'è tutta la possibilità per vivere e per fare qualche vacanza qui in Marocco. E poi il Marocco è stato conosciuto, Marrakech praticamente è stato conosciuto da tutto il mondo. Io mi invito a tutti, e qui in Marrakech e a Ouarzazate, a Agadir e tutte le parti in Marocco, e lo dico a benvenuto a Marocco. Poi passo la parola al nostro. يا عيب ايش قاعد تقول انت؟ دونك قال بانه مرحبا بكم هنا في المغرب، والمغرب معروف منذ القدم بانه يعني الحمد لله يتكلم اللغه باقي الامازيغيه. السلام عليكم، هذا كاع لاباس بخير. اش كتزيد سمراكش
قلت لها ما تيزار البلاصه نجامع الفنا كثر ما الدومس الصحراء اكافاي درسنا بزاف الحوايج التيزار الباقي ديال الغمان قلت لها ما تشم يمشي قدين تلاقيت الخيمه يحلان يواتان بركه بارك الله. ولكن كنت اتعلم اللغه الالمانيه واحد شويه خرجت يعني نسيت ولكن جلفة بيني وبينك جلفة فيها جلافة هكذا. اللغه الالمانيه يعني اللغه صارمه اللغه الالمانيه فيها بزاف ديال لي زاكل دير داس دام ايوه كلها دقدقه يعني ولكن اللغه الالمانيه شوف اللغه الالمانيه يعني ما يمكنلكش تتكلم بها بدون ما تمشيش للمدرسه صعبه. Sie müssen zur Schule gehen und sie müssen praktischen. Das ist eine sehr, sehr schwere Sprache. فيها حلف الخاء. Ja, aber wir sagen auf Deutsch. باقي اللغه العربيه يقول خاطب المغاربه باللغه العربيه الى الان ما خاطبناهم باللغه العربيه. وراهم صبحنا بدل خطب بالعربيه. مرحبا بكم الى جيتوا لمراكش، مرحبا بكم. راه كاينه واحد المنطقه سميتها اكافاي راه معروفه ما بعيداش من مراكش، يعني طريق المطار لاكافا كاينه شي نص ساعه اللي كاينه، وكاين بزاف ديال الحوايج ديروهم، كاين بزاف لي زاكتيفيتي ديروهم. كاين مثلا اللي بيدير الباكي، كاين اللي بيدير الكواد، كاين اللي بيدير يركب على الجمال مثلا ويتعشى تما في الداخل. وتما علاش مشيتو السي اسعد تما راه صيفطكم، راه كاين المئات من هذاك الاماكن ديال